Šta je tvoj centar? Jedna aplikacija za poklone i popuste. Preuzmi tvoj centar aplikaciju na App Store ili Google Play prodavnicama ili skeniraj QR kod u centrima. Kreiraj svoj nalog i izaberi omiljeni centar čiji sadržaj želiš da pratiš. Zaprati shopping kategorije i omiljene brendove. Ne zaboravi da svoj izbor centra u aplikaciji možeš menjati. Poseti shopping centre Ušće, Beo ili Mercator. Dok si u njima, otvori aplikaciju na mobilnom telefonu, pritisni dugme Osvoji poene i poeni se automatski beleže na tvom profilu. Prikupljene poene možeš da pretvoriš u poklone i popuste. Poklone i shopping vaučere možeš preuzeti na infopultu centara, a popusti se ostvaruju direktno u radnji, pokazivanjem konkretnog popusta koji želiš da iskoristiš osoblju na kasi i swipe upom. Imaš jedinstvenu priliku da prvi saznaš shopping novitete i sva dešavanja u Ušće, Beo i Mercator centrima. Preuzmi tvoj centar, jednu aplikaciju za sve i započni svoju novu omiljenu shopping avanturu.